de watanya kasa eti mame for doso kasa ade a me nua young guy a wasi nyame dwuma so okogetu eko preach manfo okọ street ni so no nam no preach manfo onam geto no ifo nchane ade no preach manfo ade asofo mpanimfo no mu bi edi ni yeni unim se sofo panyini ye wasofo mpanimfo mo yo saa no ma no sofo panyini bi wo Ghana ha no ma o display cast wo monten so chese o show e kire monten so se o sika pa otonto akwankyere manfo o ye slim saa wo ye young guy wo ye kokko sofo ni display Japan ye chese wo ye no so de o sika be sofo ni pop of man da o man sika o se man bo o ye can promise o se man bo promise wo mo be o se man bo a ondi ne bo se so eti ema o no mbede da no ebeduru da bi oba ne be hu se no sofo yi o se ne bo se ni se wo na me dai be bo se na me bo se man ayo madwen se o mbegu na ni mu ase nti wo se man a chate o man man frɛ o mo a na man ka se me de begu like a man di nkoma na sofo ne tia na sofo na frɛ young preacher ya me kan na asem young preacher yo ne nam geto nya dade na asofo mpanifo na afrɛ no abefi ana aba ba bi omo frɛ ne ba bi omo na no ma mani sika je 5000 cedis 50 million omo de 5000 man ama ma ka tra ne se lady asumasi konene ne ngoda woni ne da video na fabre me Reverend Abronoma ababontin e de expose bi ababetudwa na se ne Reverend Abronoma after se one sofpeni adumchedua enya beef ma papa kra e che no fi ho no ababontin e san expose na this time around no the expose na all ye no wa modin bia ewu ebi mu e kire se ne nti a wo modin ne kire se ne wa Canada no suro sonson enu nti e na o modin na so expose no ensem a oka wo mu no kwase no se ehu yie pa Reverend Abronoma e kire se sofo bi o Ghana ha obo ne nyonko sofo pa woni ma ko de wi a no asan bo sofo fro pa na o de sa pa na sa sofo no ene ma na kwa koda na o de eno o video e de blackmail e ma no se ne be ya omuntimi e ma bontin e ma mekasa e ye sofo be na Abronoma e ka no wasemi na ye ma ben so e na ene omo da se ne be kwa ko video no me kai wo se e too much reach no ni so a o hwe no se won subscribe ya me so subscribe my channel we know your notification bell on so se ne be ya upload be bia Musa ebetimi aka ebusuan yanko ne nkotie sene Abronoma e ka nsem ene sene asofo bi e wo Ghana ha omo ne emma edawi omo sentwe omo e bopa ene asofo ne ma na san kokoda omo ye video wie no de ato na sa wo yoba na baba bontin abeka san na sofo we ene mi akwa koda na sa o beka e de egusofo no hufia na from this video no asem we na ne kan me de ne pa ne so ma menka mesense so nka ntinim na menka esanse ekuro ho ya na ne mia nso ya wan wa ekuro ne ne mia ma eja na mpia nkwa makuro na enwu a obedundon kuro na ma aseye kwakuduru dabi wo ya wo ya na enye yie bi me nua sofo baako oye youth etesem ya wa start ya ade bi na sofo mpanifo bi de ne ya ade bi saa de kodie no oyese na brabo onyinya accident na nsen onyinya problems bi a eye awurade yankopon asotwen ene owie ne bi na eba ne so mame point ya sama men kan yi me pese me de odo be hye me mu na me de watan akasa eti mame for doso kasa ade a me nua young guy a wasi nyame dwuma so okogetu eko preach manfo okọ street ni so no nam no preach manfo onam geto no ifo nchane ade no preach manfo ade a sofo mpanimfo no mu bi edi ni yeni unim se sofo panyini ye wasofo mpanimfo mo yo saa no ma no sofo panyini bi wo Ghana ha no ma o display cast wo monten so chese o show e kire monten so se o sika pa otonto akwankyere manfo o ye slim saa wo ye young guy wo ye kokko sofo ni display Japan ye chese wo ye no so de o sika be sofo ni pop of man da o man sika o se man bo o ye can promise o se man bo promise wo mo be o se man bo a ondi ne bo se so eti ema o no mbede da no ebeduru da bi oba ne be hu se no sofo yi o se ne bo se ni se wo na me dai be bo se na me bo se man ayo madwen se o mbegu na ni mu ase nti wo se man a chate o man frɛ o mo a na man ka se me de begu like a man di nkoma na asofo ne tia na asofo na frɛ young preacher ya me kan na asem young preacher yo ne nam geto nya dade na asofo mpanifo na afrɛ no abefi ana aba ba bi omo frɛ ne ba bi omo na no ma mani sika je 5000 cedis 50 million omo de 5000 man ama ma ka tra ne se lady asumasi konene ne ngoda woni ne da video na fabre me
yes, of course, koso me donya asema me kan se me boa awurade me nya ka kwanhia nya select na ma me na mo titin fom wa bere nka me do mpempo no kura sema me na wo ka de omo de ye no me say me say ahum sam videos no na omo ye ne view once enti me hwe no once pe ti asem ne ye because me hu bi no esuro me ka enti omo ye view once omo ye sa de some preacher ya ono no wode ne ho akọ sa asofo no odi se omo boa no be we no mo ye no omo ma odidi mba so for na worry be opposite ma wo monten so ne mane deda na se ohwe ne mane ba begu nanimu ase a na ya fresa young preacher ni ya frɛ na ba na o ma mani sika je sika mo tide man ya 5000 cedi 50 million o mo se je na ono no young preacher no edi sik ahwehwe oba na chini kwan so oba ne ye store na o ye shop bi a na okọ oba ne nchen aya oto ade na odi hu no na na keka na odi sika na mo oba na enu bi na oba han hotel wo ne de keka ho ono oba ne di asiemu hotel na video na wa make sure se oba ne nim beba eti sa oba akoro no opese o expose so for panyini na go say young preacher no ape line number for ya register for na what the sa lady no a video asende ono a onyina nim say ono or the sende ono na aka kire ni say no the warning dia to ase aka kire ni say we na one expose sa so for panyini no enye sa we beba beto abontin eto go say e man no bitimi start say on be expose asofo bi sofo we nemi koyi say on be expose em no bi asofo no on ye be we say within a short time afei expose no nti hu hwebiem ese na obakro na no aka atu ese na bibia no kwanye se nya bibia o let me tell you something so ya baba wa na sofo panyin bi na wada na say young preacher yi eno aba be da so a men trust o be expose sofo panyin no enya sa young preacher no wodo na ma beba be gu abonten se mo se me boa mo pa young preacher ya make na se mo preach o ghetto we for nchane ade a o preach me see ewrade nyankopon asase man so he bi tototo because of they are so from penny funding yenti nyankopon ba sa woni so anko betimi atwe ni papia ba nkwaje mu ba so from penny fo no e de ne yesa enne ye bone no obukodi de omo bone wi a no mafa no no ma mani sika ana ma so hu ni sɛ owo fame na oba omo ntia no omo ginatum woni wi ahia se ya no video I tell you omo wu hu no konfa so ye no beto be video me say ne phone so mi aka se mani gani ehunu opa mon konko so sa young preacher nim ana mo nya interview na mo ngi ni mobile phone mo mani ni lock because that video so on to be deleted though why yes a man more than 300 I swear heaven me boy we mo wu so I am telling you the fact be me nya no e yodo e ye hintasema na nke bi o susu senkai ka me ne nkwanta bet ade bi sei ade we ma se mete se me na wu a e be me ja sa de no asofo ne de ne yesa egu ne sei ne kra etimi nuane betimi ahwere ne nkwa ena na wotena na ade bia omo ne wudi abone fosem secret sei no omo so wotena bi o tani against omo a omo bete nkwa pe because omo hintasem bia be di ho be vigilant minua be vigilant abusu amede men sem na si obi nchia me nua Suro Nyame mame ene ensapaka for monten so obi nchia wo me na mame God bless you abusu asam no ene da ho na Reverend Abronoma eda bebetu bia no de betu bia na mafo chese we die akutie bia enim nira akutia Reverend Abronoma ababontin a wo boy die akutia ne nim nira de chese se wo describe so for tiatin kokko kakra asa yan kakra asa display sika kakra asa change padia kakra na se kojo bofo asem na wo kin tene wo ani mu na kapreku afa nso ye so for okko ghetto any we for ehwibom Nyame asem che ghetto boys and girls a eno nso usa evangelist Nyame ho a na wonsa obi a ho ye ntine wo kan die se amanfo na tinetino monsa asofo mienu so na omode hwe ekire se Abronoma asem a wo kan die ya asofo mienu apawa na obo ne bi so kra ekire se wo kire se unuano ne wo ye no eye wo ya eye unuano no odo no enti se odo na se unuano na se wunim ne dia wo hu ni video dia na wo se wunim ni papa ho asem a wo kan adenti na wo nko no ho na ho kan kire se ni nua ade ya wo ye ese ye kwanso na wo nam nti hwe ni se ni wo twa sa wo we onim se na chia se bia na wo nuane kra sa o twa no na se anamo na otu onim se ede na ekose yemu na se Nyame ada ne didi akyew ama wo hu na se wonim na de na wo nko no ho na wo nko kan kire na emum wo de camera ba be si wanim aba bebo akutia wo internet so ama obi emu se wonim na wo ba be ka ana wenum ne nsem bia amafo ekeka wo video ye be beto abonten hit the comment section ho se ne wo so wadin si chiro na ye hu aha too much is make sure say subscribe here subscribe my channel we name Adoma se ne be ya upload bia onsa ebetimi akabusua se woko Facebook Instagram ni aka ni so a ho so too much e na wa like na wa share wo so e de ma me that's my crown.